Te kublai pibro kiba pay ga YouTube channel jangan. Te hang nang guys pangnegi rational number pangnegi badai kita gi power yang ini rational number. Tengin pay di power. Te hang ne ban kong thì để ban tiếp nhớ ta cái base bắt cái power. Okay. Thì ban tiếp base ban giờ gi the base pada power. The penjelasan thok 5 to power 3. The abang thok yang 5 to power 3. The cuma cuci dia mantep way base but way power. The hendak udah 5 udah nomor udah 3 udah nomor. Betul. Udah 5 udah nomor. Udah 3 udah nomor. Tebakan deh ya AGR tentang wave the base wave the power. Thế này giống như 5 yang base giống như 3 yang power. Betul. Giống như 5 yang base giống như 3 yang power. Thế in general form in general form là một thọ e to power m. In general e to power m nếu e đều base nếu m đều power. Tentang udah dari tahu kemudian sepanjang ini general introduction. Lagi lah ban boleh pada formula kamu sedih. Mentah in boleh suatu rule lagi law. Power exponent dari jui satu tentang hilang kat power tentang hilang kat exponent. Tapi kau first law mana a to power of minus m kenyarkan yang 1 by m. A power minus m equal to 1 by 8 power m or 1 by 8 power m equal to 8 power minus m. Okay, that's the reverse. Tôi đây là lô kemenang kong. Lô của second law 8 power m multiply 8 power n. Kalian cut jauh the same base but different power. Same base, different power. 8 power m multiply 8 power n, here kan yang 8 power m plus n. 8 power m plus n. Law number 3. Law number 3. 8 power m multiply b power n. Hanya different 8 power m multiply b power m. Hanya same power different base. Different base same power. 8 power m multiply b power m will be equal to a multiply b the whole thing power of m. Ini adalah law of exponent. Next, law number 4. Law number 4. 8 power m divided 8 power n. Pairkan yang a m minus n. Law number 5. Law number 5. 8 power m whole thing power n will be equal to a
m multiply n, m multiply n. Number 6. Number 6. 8 power m divided by b power m equals a divided by b, then only m. Right. 8 power m divided b power m will be equal to a divided b power of m. The formula là bằng 1 sure đấy, 1 xác định này số tự. Thì làm y và a by b the whole thing power m. Cái này là dấu a power m b power m. And number 7. Number 7. Number 7. 8 power of 0 will be equal to 1. So no power 0 will equal to 1. Where a should not be equal to 0. 8 power of 0, 8 power of 0 equal to 1. Where nếu a cùng đây bằng lắm 0. The study the formula go away dengan sa di example. Anda berapa kali tadi formula dengan sa pergi example. Mình có nghe mình nên thọ mình có đây 8 power minus m equal to 1 by 8 power m. Example. Sebelum tam 3 power of minus 5. 3 power of minus 5. Kan yang kat jauh 1 divided by 3 power of 5. 3 power of 5. Ini ada 3 low. Okay. Ini ada 3 bang. Nengkong ya. Tentang law number 2. Law number 2 gồm 8 power m multiply 8 power n equal to 8 power m plus n. M plus n. The example. Sebelum tu 5 power 3 multiply 5 power of 6. 5 power 3 multiply 5 to power 6. Kan yang kat 5 power kemudian 5 cái new kemudian 5 cái chỉ mà tăng vậy. Nó 3 bằng 6 kemudian m and m dari 3 and 6 kemudian 3 plus 6. Nó 5 thôi 5 and tầm đó 3 plus 6 is nó 9. Thì kemudian equal to 5 trong power 9. 5 of power 9. Nâng tao cả thắt lỗ làm 8 power m multiply b power m kan yang kan jauh a multiply b to power of m. Nước xa example gồm 7 to power of 3 multiply 4 power of 3. Kan yang kat jauh same power different base. Dengan kat jauh 7 multiply 4 power of 3. 7 into 4 20
power of 3 cũng đây thì rule cho mình cái power of exponent nên ta sẽ quay dulu law number 4 law number 4 8 power of m multiply of n. Then you saw an example 7 multiply 3 multiply 5. To know 5 đều n m đều 3 là tàu a đều 7. Cái này em cắt được nó equal to 7 multiply với này còn được 3 multiply 5. Kemudian là 7 thôi 7 là ta multiply 3 multiply 5 nữa. Equal to 15. Tetap benar mungkin cuma equal to 7 power of 15. Law number 5. Law number 5. 8 power m divided by b power m equal to a by b power of m. A by b power of m. Look some example. Gồm ta 3 power of 5 divided by 5 power of 5. 3 power 5 divided by 5 power of 5 equal to 3 by 5 on power of 5. Nên thế thì cần được xa một cái đấy lộn nên ta number 5 number 6 number 6 a power m divided by 8 power n equal to 8 power m minus n. Example ngành số 9 to the power of 10 divided by 9 to the power of 7 equal to 9. Nếu như này này phải tương vậy thì có một m minus n của một 10 minus 7 10 minus 7 thì nó không đai không thôi không đai là 10 minus 7 nhiều nó nhiều 3 equal to 9 power of 3. Law number 7 8 power of 0 equal to 1. Anything power of 0 equal to 1. Example number 1 Shibom ta 15 where is 15 power 0 we are cut by 1. Okay. Lalang harat ngani sispa power 0 ro we are cut 1. Kemudian no power 0 we cut to yang cut by 1. Sebaliknya 9 power of 0 also will be equal to 1. Walau ada kendai power of 0 menjadi 1. Kita example 4 kilo. Gue và không bốn cái example gần sa lại hai cái 4 ka video. Tentang kumnai, kumlai shibun.